Oh, okay, kita ada Retaka Voltra guys. So, Ashmore ada dapat satu package. So, dalam ni kita ada full set pack tournament guys. Jom kita buka lah. So, Ash beli ni, Ash dapat harga 300. Mak, kau tak susah nak buka guys. Oh, dia dalam apa ni? Apa ni? Oh, kita ada. Wait, kita ada rulebook Monster Galaxy card guys. Okay, lagi kita dapat apa? Kita ada plastik putih. Kita ada dadu guys. Okay, kita ada hair sleeve. Oh, kita ada kad awesome custom guys. Kad awesome api, kad awesome daun dan kad awesome air. So, dia letak dalam tupperware ni. So, kita buka. Oh, dah nampak dah Retaka Voltra guys. Oh, okay, kita ada Retaka Voltra guys. Kita tengok kualiti dia, okay. So, ada Gragakus, ada Borara, Amato, Boboiboy dan Ochobot, Mechabot, Ying, Fang dan Yaya. So kita ada full set guys. Untuk full set tournament ni guys, Ash bayar 300 ni berbaloi tak?